no ne pa ho ntoma DL News. Yamamo akwapa afeto mekande share yen ewo Facebook and YouTube na yemfa kasebo no enchiremu ensomum yesha kasebo na se enfemfri finfimantemum na meka sei Narcotics Control Commission aye twanitia eka ne sei nakok empanifo echiremu am wanom ensa etimi aka ababa wo bia wanya mfinhia no aduasa emienu 32 years na opei one de enubano hudwa ene wodie ewo butumburam eno no wo finfimantemu mechire Central Region na enkra ne chiremu am mami dwumadi a wodie no wodi acha papa ewo butumburam ne mpotemu am ana no efiade atwam na eye papombo so maje wo mi ne da na toso dunsia emfempemie no ne adonunsia mu ena nakok empanimfo oman Ghana mantam ahoto ene mense na ahoto ene nkronketwa na akese am wonom afa de ato am ho so mbeboa na nubona hodo a esai wo man Ghana mebu no wo mbetuma to senti ekopie mu e wo butumburama enya semkuma wonom kwa ekobowura tokuro ba akumi a enne na kwageta na Narcotics Control Commission empanifo chirem sem ena Adjoa Agyei na moden krata na babonten e wo pepombo so ma ye wo mi netaso edonkron emfempemie no ene aduonu ensiamu no mu chirem a ubogura mu ewo butumburam krodua ni mu am omamka biewom empanifo twetwehuro enyina echirem se ababa wa ananu fiada omsa ka na wanya mfinhia no aduasa mienu no edi amode frɛ no Rebecca afia na adai kotai na mu chirem se dodo asa na mane se mata ene oya obatampa papa ene oya batan na mu chirem a nipa pa mu di sabe nubɔno ho dwa pa obutumburam no sababa wei ina da woro mu nyina no akyese one de wabo yemfita deku nubɔne bia obi wiase no wokwa ne nkyanya ya wobenya bi na watimi atom na nkrata nakok mpanifo de ba monten no wane mu chirem sem aba wei no ayade mpanifo atuma ya ne ho nkra dada edum pempenso mpro mo pona che no na so hra basa odwane ya mekese de ne nako papa no ho to mo ache ne de a atadwufo wa wonom atedene na mpanifo chirem sem mmambɔden akopie mu obaba wei ne nipa pia ka che no wo mo nsaka eye cannabis tese nubɔne bi pam ene wache nso tramadol ene tramoi toto na na omonsa etimi eka ye ene wachi nubɔne pi na baba wo yetua boaboa no a oton de ma de hyiam titru omoye mebu no e obutumburam ene mpotem ene wakasoa ene mpotem na commission echirem sei yemfa nto Ghana fo nyina nim sei enubɔne ayade a enye enti wonom abokoko titru ne mebu no ne sei sampese sabi munya dwumu fan de bobra wo mayim na munyini cha enubone yade emo akura ne senti efri na ekọ wa wonim na betu nubone eho sase obomade anum bindie sempirifo so mu a waso be hyepa e wo mu kirem sem wo mekoso abo adwumaden ahwe ne nubone nom no eto etimetwe na mo se yemfa nka nkire Ghana fo nyina sem Nyankopɔ ya adoma enche bia we wa musa kan Rebecca afia 9 dai kotai wonu we ko gyina man mamra etimi ene no edi Yantua kasiebone suna chese wo hwe o my Ghana mu na nubone de mabunu no enum ni ye papa eninto ye na nanom ahemfo mo won pasetia traditional council eno ewa atwimampo nua district ni mu asante mantemu edija ede akotu eye we smokers gate eno ewo mpatem hono no mu kirema sa adwumedie no omudi ye no omudi sane ebe ya eye mabu no omudi omusi wi ana omobenom nubone ahodo ana omobenom wo honom no ombetimi eja yesan se no mabunu no bia no madubone na red ibi ubehu no obi gina kan fifi na wo dani nanubone nsunsuaso ana ama etimi abasa na abro operation no ekoso no eye nana yaw Agyei on na ye chidom hene ewo honom na di anim ene omo kan no mpanifo ahodo e kan ho ni mabunu ni bi na ombo amoden a edi ja ekoto geto ni ma sane ebe ya ye mabunu omunum wi ni bi no enya ade ombetimi akohonom akwakotena etimi anum eye nubone no na ya nana yaw Agyei aronu iye chidom hene ekasa na ochemu se saa suban no ebusu wo ye oman Ghana mu ye pan no ha adwe sanse mabunu de na ka wase mutimi
utimi bomodi atimi ye adwuma soronko e beboa wo da ache san so no man Ghana na emominu bone anamude asimu ani so akobasa na chese eye kura utimi kura na wugu nanim ase sanse ye beka se e ba mpase traditional council a na chese mabuna wo de wi nko anomonom nti wo so mbomodi na mutimi ejan san so anomo bomodi atimi abompotam ho ban sane ebe ya mabunu ni so behu sade na omo ye no enya ade a esefata and then coming na ho na na ye wani ho idire ni mi aye ton aba ku ya din no eh na wose ya sibi and then ye ba se ya ku ni mpuntu nti na me ye ba ye no ma bi e koso ku ni wi no ne ku ni no ma bi a e koso ku no ye ni nya ho na me na ene me mlante ye nyina ya ka bom se wo se e operation ye twa ma police for ma wo se ya itu ye ho na mo ansane abo police for ma ne ku ni ye kese awo ye ba ku ni ya ye so ba bo ku ni se na tie ya ba die ye twa ma sa no ma ne koso ti no ma ne bibiri mo ba bi o base ni na shi bibiri committee for na committee chama wa committee chama assemblyman ye koso se be yes ade no ye ne ye gya ye be to aso a si betu na se ba ya obi e ba kuyi mu a obu se basati a titi won basati a no eno ana aba ye da na no di gya ye no ye nhwe ma ku no se bi ye so ba boku no ba pia o that's ene ya uti ye eye nana ya eje ono ana ye chidom hene ewo mpasati ya traditional council no ewo atwumamponua district no wasante mantemu Nenuachi anana no say esibe ono na ye mrantenhene ewo honom echiema yade a winum ni nuboni ese mebru na brabo ye papa anu ntino enya ade ombetena honom aye nse ha hwese mebru no betimi asaisa enti kwaye ombefa so ombetimi aboasa ne ebe ye mebru no beja nuboni enum no omobefa sa kwan ne so na die me edini me vaye na daji edam preti ana ye kasei ono mebru no ya no no ade never run the akabu never kwana ho etwana ho afa bia to bi ani alge bia ye bia ma sini pano bia etwana mo na no bi be no ko ne hase eti ye operation e be ko fan to be fra ko be ko be yidi mo ne ko na ekase ta na etreko anko so ba be adwuma ha ti etama ko ne se ya ese ma ye ni a ye je nya ha ma ko ne se je ne ma te na ma ye sa sa ku hina na ye bo ne ye ni intina na mesa obishi eni ya uti ye eye nana osei asibe ono na ye mrantenhene ewo mpasati traditional council no wa Twumamponua district eno ewa asante mantemu na maniboy yensem troni samofori buaten ana de besomye yento akasebo no so na yenkwaso anyina mum ewa asante mantenem na yemfa nkopie mum ewo numreso meka sei eno no wo amansias Central mentioning ewa sante mantenim na de hye wo kroduanem echiremu am network ehon sensem amamon so no egujam wonum adwade yensam nyinada ayenko besi a kyesa ho kire mu na mu no enya de a eboa wonum kram na de hye yi echiremu a mekasa okita phone pa na pese ene otumi no dofo bi di nkomo a wontumi nni nkomo kokua mu da efiri sei wo mo wo meaye soronku bia isa okotena honom ansa na watimi eno dofo bi atwetwe nkomo e wotetefon so agye se bia wo foro be modern akoforo be potententen kwotena na pampam ana sei edua bi nkomu ana nutan ne botan bi so ente sa pa de a ene wo kɔ no wotumi nya efrise kurodua ne mo no network ahodo ho nyina no enya de hyɛ da ya adwuma papa biam na manhye bo ho modern e friends entwerefo nhye mu am yananum sini otonkra e different sentimentem esom yen me wo fa se Samuel fuli boate kopie mu no ene wo kyire mu am ade hye kyire me sem wonom betimi atwa no hwere ba ya miensa na o machini abepo ne nutan nyina so abo modern akopie mu afrudua tententen akononko mu ansa na wonom atimi ayekɔ ene aba ne sa anya simkuma enimpo ajesomba modern ahaye motorbikes bi edi tukwan ekɔ chiri baabi kram ansa na hono mo no wonom sa etimi aka network na mu kyerem se sabe krodo na tre emu try esopam na emfimpim ye no ene edunwatwem ana nkanefo pese nkomoboa na nkomo nsa timi aka network nanso antentama akwankusi agya mekese de dadanam ade kyerem se nim se ne adwade nsensem ene obia bank account ewo no phone so mobile money nanso ene ade hya wonom wo numere so betum discuss ye ne phone so aso kokuro kasiem ente sa pade a ene akwageta wo mu kyerem ade yakoso no wo madwade nsensem enkonkane wonom ahoba mmonsem enkonkane
obi na oyade putupuru yamfra jesenye aresabia kosi enkosi kwada atoyenchemasi yamfra posifo yamfra Ghana National Fire Service ya enya adwuma frisa network no enya adwuma ade hye kirem say akrofotechwa ma na tata wonm hye nwurom tata wonom a ane wade nye pandide adure no womosra wonom abana musene mensene krache na fizika na mampani in fact we de wapam Dedro yi de numera so monsa kan network bedu baby no maso abehye pa ma da network ni ho nti network na 17 na yeden ya ba ha gese remote for popo no nsana yetuma be yeko about 3 hours because e obetena ha ko bia o ya wadwe se obeye bia gese obetena ye o se asi forma na gese frɛ wa yensan kan ye bete se woni ahode de ya gese ope moto manifa moto na gase oboforo ko se nipa na ya de a wetima de wahwo de o pese o ye bi de a din papa o gese wura ni mangasa mpo na odi agoroba ai aboa bet makao had a network in the am then kan okure brepa because baby I won me won ho free baby me won eba network be 20 minutes uba ha do fe bre won network no pa ti yenyamboa yepe kadesa we ko anu anse wa bantem na jawa be yoko no ko ina ni pe wa do pa because wa ma ha unya network baby am fanya wa de basa mu secret me mom de me ba me nsheda hu sa de me hu se sa de ba o maka mate da ba me hu me fa mani hu o me ba anche. Yeah, when we are doing course, sometimes we need to try harder to climb this hill to make call. So you may climb here to make call and then it will start raining. You have to run back again. Have you encountered it is something that is rampant. Sometimes you come here and then they will come and disturb us. They will come and rob our phones and all that because you will not get a network to make call. So it's here the only place that you come and make call. And then some people will come and rob our phones. What are the secrets? I said, maybe I have a friend of Bushing for Nama who said your mapu density. Naba Kurumu and Casano network a modern. Answer now be your corner, just a walk or baby, a mobile money for a war. And sana when your baby, a cry said, Jinase wo yet more. Now, super no credit to cry a network and MYA. I don't think you're quite free if you not your back place, so I say, your baby your call. Suddenly, yes, a binding and penny for so more. Say, Baya, yes, so you will fear network yetini ayeko esan se network eni hanti kra pono sa sembi kra si wo efi na se kra ye firi so ba ye kra na ye nti esan se yenya network mpono ma frɛ ye ehu de ekoso ansa na ye beti kra na ebi asasem no kra esi etwem ansa na ye beti ayate nti yesre aban ene ne mpanimfo so mo hu ye mobo na mo ma meboa ye onumre so ye bre wo network efro esi ayete kra ye gina epeposo ene ye de yesa ekoi yesre abane ne mpanimfo so mo hu ye mobo pa na mo meboa ye ene abanya ma ade hye wonom wo numre so aso aye hyepam nanu wachi na unit committee secretary Mr. Isaac Ichebafo abebrese ekirem se yimfat enam network a ebi ni krodia ne monte no edumpempen so ba ho ba monsem edesenem chesene ebe ha dwenpa bibi no mo pa posifo no mo no madi nkita ho a wombebu ma homa ni mu aboa ajo mo frosoro ente sa de a ekiredi network semono and am all the penifo to be the free 2018 na MPP aban ebesi mini network po ni bi see honom na ebesi ne mo connect light bibia ma no ba commission keke intimin commission ana wo hwesa network no kampo na mo bisi ye no that time de nanka beboa ba sisi ne meso population ko soro enti no kampo no ka moa enti sisi akrom ha ne meso kuri network bi ni ha wo be ye kwa krom ha obia be ye kwa gise ha na obia be ye ko enti ama security semono ama ehwa yedin ama ye me unit committee member say problem bi esi a esese me frɛ police no mbeboa enso gi se aha na mbegina efle police enti wo begina ha no mo no obi adi bone wo begina ha nipa dom we mu no asan fle police ne mela no ne nipa no obegane ya ne wadwane ko enti aha edurube bi na police ntimi makrom ha sei no because wa frɛ say police for mela nipa bi betimi akohia wo mo enti ye ne police for nyanta wanta wo bebere ne nyina free network ya eni krom ha sei no se besere se bi aduru ne de ano ayeden se besere mpanyimfo omombrem se enka yenia yebetimi achiutu asika kura asibia kenia yebebo ye ho so na nso network sem no enye se ndo ba ko betimi atubuto miska na odi akoto de abisibo senso mpanyimfo wa kwankire bi ombetimi di akire yen kwan ye befa so a yebenya network ni bia omon kan kire yen omon kire sa kwan no na ye mfa so ne ye muaye kuro no na sisi akuro no enumguase ne ya doso ai enumguase no eye adosom we a unit committee secretary edema
adehia wonmo numere so ewa sante mantemnum ne den adim Mr. Isaac Che Bafo abebrese na mane boy yensem dwerenin Samuel Ofoli Boateng ene difiri asante mantemu ebesom yen Yentoa kasiabone so na nsem abetodwa echemu se yade adwadifo ni bi omo won kan pipiri mantem ha ni titiriw no ayoma agency yade a 20 pesos coins ne de enya ade omudi bedi djuma na emomom bi beto ade kra no ade ma wo ma enya ade ombetimi age sa 20 pesos no yade enso ye hwe anim se kaga na yesika sembetimi akoso ye pa asidi no na ke betimi adi ni ye se na ye betimi aboa na emom se adwadifo amoton ade na 20 pesos no mo podi na chesenkrase de enya ade atemefo ni bi echema omoti ase na omu chema ade a Bank of Ghana so emfa bibia betuja enchemu se ade a 20 pesos no enya ade wo se yetimi edi wo man mu bio nti omu chema ade nti no mokọ na so omu de 20 pesos ekoto ade na posa sense sana se coins 20 pesos ni wo ma adwadifo no empese omu beje sana chesa akoye oha kese pa wo man mu wo so mbomodian no mutimi ehwe na akomiema bi etise ye poku ase achimota makola eyetema station ni post officer ehonum titiri wo de coins no ekoto ade enya ade ompese omoje coins no ni adwadifo no echirema de nti a ompese omobeje coins no so mo de mo customers no enje nu nti ana ompese omobeje eye 20 pesos coins no no mo di DLFM kasebo etwetwe nkomo ana omuchemu se wo se Bank of Ghana fo nso etimi bomode aba monti so ebe chirechire nsemu ede chese 20 pesos coins no ye fendi djuma wo manima omomatememfo no ehu na mom bibia wo honom na se wo so mutimi eka nso ede chire adwadifo na no monka enfa entrel me is some coins na made for no especially made for no the coins ni adwuma no 10% 20% no dwane de omo de omo mpekra omo won chire munti omo so omo mpe because I say for the transport for the fare intervals no I 50% of intervals it I say ya jo 3 cities and I say 3 cities 50% and I say 4 cities the coins that so most of them no 50%. I don't know say baby one ma 20% count on there by the way and it was somehow na more 20% baby wa dey number somehow omo mpe and omo reason say 20% all the yeah passengers na some way no so omo deny 20% and 10% no and 50% na 1 city 2 cities ni somehow say scan what the third year omo nyi ka me nko adan ka ba na omo ye ni scan no but ye ni na otwema e be ma bibia ne buo no akosoro nti omo ye ni scan pa na nye o third year ye nye utopia wata ye nye o de foka omo mi se meto ade o de bra ma me nye because me komo obi nye nti me so me nye ti sa na ti aba na omo ye ni scan pa empanimfo no omo se anase ebi no mo sequence no ye de to ade a ye nye ana ye de sesa ebi no mo nye ebi no mo je me mo de me ni problem be about Ghana money ebi ade be ma me bi ase mo nti mienu na se me fi se me ye hu bibi ne be ye ya fine media me ton Roberts enti me omo de ba me je ba me de sisa omo nje ana pay kra obi ba ha ebe to ade na me de sisa no sande me sika brem ba o sisa sika no ye nji wa ha omo so je a ebi mo enje mfiri omo nsem enti omo so omo nje media me sra aban omo nkasa nkyere ye na ye nyi because ye sika so ati ase ye sika ye die se esun se ye ni dia ene ni ye ni na sika ye die ese ye den ye die enti ye de ma omo nye na omo so de ma ye ya omo so ye nso ye nyi se 20 pesos no baby a bi se me wo han se ya no obi ba no beto ma dia me de sesa no a oso wo nye enti obi wo ha na ma force no obi wa mtimi ka chane se wo nye a me nso ne obi na de beto ade enti ni pa di gina ho a no waje ka mate kura wo tra ka mu na odi sa coins ne ma mate ni a wotimi ka chane so wo nye eni ya uti ye adwadifo ni bi ana omochiro ma adwen e de fa 20 pesos coins na se mpese be ye adwuma e wo manga na mu yento akasebo no so eni yenyina mu e wo MPP osno kokrokwa manyoku na mekese yaboa wosoro no otekwaye mu hahama e na ode na duane na yenyina yenim se MPP amanyoku no nyakopo ye adoma opepon bosuma yewo mu ne de toso aduasa baako emfempem yi no ni adio no ensiemu omokwesinanim akwakoto aba akwakopa onipa obetimi akwakotu franka amanyoko ni dimu akwakopere omampani akonwa ewo mfempem yi no ene adio no nwatwe abato na mekase no eye opanipa no so atweneti a okirema atumi ne nsaka obedi omampani style bia bi ya Dr. Brand echampon adensem atuje ekiremu sen
obesere MPP delegate amwo kwan se mbetumi ato aba na mapaw ni papa mo pesa manyuku no obebeda no no besom ne sei maden a na monto aba no emfa ma no efiri sei samosa no ho a asa mo saka poma ne manwem no mo bedi nkuguo poto eno ache nso enimpa hodo waka wo munyina epretumi no obi na obetumi aboa na wasiesie manyuku ne da je onu nkutom o kiremu a nimpa bia mo bontoa abepere omampani de bre ewo MPP amanyuku ne demo no dodo na ya kasantwi enu esese ne mfra masam nkoam titimu nkuto na omode ba manyuku nti obesera da samonto ama ne pe ene mutu atwi ode send to dwa ema agba no homode no ne MPP amanyuku ne ma edi nkomo ego obom ama saman ene trobo abato mpesu aso ewo anano meme na etwam na o kire sei one nkuto ne nimpa obetumi aboa na monto aba ama ne pe mo bedi ntwopam o kire ma Dr. Alhaji Hunba Wumia wa bonto akombia mia pi Kenneth akompre kwa akombia mia pi nanso omunyina akodu atifire mantem mboko a omusuro nti omunyina obi antemi yanko ono nkuto na kwa bonto a mia hodo obi asiro no wamfa positive mpo ne nachi we kire sabi obi a openke bo motoma ne pa obampem yoku no besiesi na manyoko no sunkunim die no wanom ebedi metimi akoga na hanina mepe any candidate metimi akọ constituencies ewo ye man mu nyina ebinom shaasi ejame so mepe menim say aka Kenneth be 30 constituencies no wawie akaba umia be 27 no wawie aka educhumbe 190 no wawie ena kwabne Japan 210 yebeto abade be wie kura no mu ko omde na ase no beto aso mitimi ko ba bia wo yemen si idea juma yetete ene yaye just a wo begina ha ko tete ba bi na watwa police juma na sesa na mako no sign bank me bra penny ba wo mi aso ko Upper East ono so ye 9 constituencies ana uja boku zone etu ho pentimiensi ho me drew Upper East me ko boku zone ho ko me pe eni me drew ho na obi ase menko police for grand mechi anko ono nko a eni timi ekoyem nanu achi ena Dr. Brian Echampon ekiremam se Ghana for bekayam emfempem yenu ne aduonu ne abato mu no MPP ekofa Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia akane omampani abede kire ekoto abama nam enkugu a MPP amanyokundi ye no ebinse abakose mu da ema meka sempo matibadwafo akwa pre MPP amanyokundi mu no etimi kwa omanum enya abanum ohamugye ade osonnum Dr. Hunba Wumia di nkugu potonto mu nnim na mo san soma ne biewu a enkugu obesen di no ebesene akane de no kura presidential candidate name Abano Woso Kakra essay parliamentary candidates. Or parliamentary candidates who have their local problems of community who also vote to local. Agyei 2024, over 75% of constituencies in Ghana, Adjoa parliamentary candidates all money essay the presidential candidate. Even see that before there was something on Fatwa, no travel, and we are going before money majority of parliament. Yet to some who are NPC full be as a NPP. And I hear majority of parliament. The NPC for prayer. Joma, take now one day NPC majority of parliament. Yeah, parliamentary candidates in our Ghana. Over 75%. A year, essay presidential. Maybe I am in some way with Kasa, the Kasa, or constituency, or one, or a campaign, one more day, which can simply now Kasa, a question. And so we are very off, who Samuel, Nipa 3,271, and to our
sei etibana champon echiremu a emra na NDC ede keprer seprer de ba ene 24 wawa economy na bagumia edin nyami wa shida yen ashimo na nyamie ye sa na nkuguo poto aba wei eye campaign nyum to chiremu asemu nim na mo sa atoma ne biewa nkuguo no tete fichire hayam na ne kura na o chiremu sei Ghana for na sase moni age osimunya abotro na fans ahodo a Ghana mampeni John Dramani Mahameje no eni nyina so bia eno achi nso osoafo hwe sikasem so Dr. Kesa to ba Forsen fans bia Sakola man ogini krai mu no o kirema wonsam fata ommo ho bra bia na afin so me wafase same jamfi ono openipo no na oda o man Ghana sika kra bia kubatan Bank of Ghana no Dr. Johnson Esiama Pandit ene fans po mu kirema tetam Ghana sika twitwidi akoto honom ena omade bo ma Ghana si de anya ho no kirema we no 2026 kono ye behu NDC fo ada pa fi so mo bra bia enka bi betuma ye bi pa nanso oma no pese yesika sema nyanya ne sa kwana nku echese ne nsama e ba no ebedu ba bi Ghana fo behu ne say yes eni sama yoku no sana ye ntronko a cosmetics in Guano moye Sikada Bank of Ghana $10 billion wako kuku edi abeshe economy no ama dollar no aba 10 sa sika no eda ho MPP na yensu yebetimi afa edi akoshem but enye sa na ye economy because $10 billion no so far in 2025 over 2026 no na ebi na ho a obeye dey enti wo ye economy ni yi who create jobs growth Nama economy net DLFM 106.9 $26-27 ebejina senya ye no 2008 2016 2017 2018 2019 Kopim say COVID ni see you strengthen the fundamental now when we do cosmetics and then IMF say sa $10 billion no me mfa san kokebio if say mukoye the last year no modeka abre Ghana ene ne ho asemanya na modeka abre Ghana wei ayo panipa otu franka ede ma MPP amanyoku no apre omampani edibre ebedi Ghana so de din Dr. Brand champon aka na osoafo a na ohwe omai Ghana ye ne kua ye esowe ye nyina we so na nyamra monchen ene sofa na men sofa asema da ho nie Ghana ye mpeso ano 20 pesos no dodo na de to ade a wono monje ahyenkafo no metifo ne ginam nsesa yen passengers na yen so yenje sanso ena obi nso de ma trotro meter ono so nye ukodi dwa saa na ekoso na Bank of Ghana so nkan kire say saa sika ne yagadi enti anamo ayetu no man bebo anam na saa sika no mpeso aduonu no wodi bia kwoto ada yanje pen ye ne nkoba numrein ahoma ne dem 05340 50199 05934 6565 20 pesos odo to ade wo mayi mu a yenje de na ye yi madwo me dofo hello Sammy phone nana papa 30 seconds mentio me pa cho me ankasa 49 nana o mo di bia di me asama traffic light asi awiagede lady yakoyi nsuo fresh out me nsuo na akono me pe bia no me ma 20 pesos enum o ka jam se bra we de me nyo nam se madam me pa cho wonji afa mi sika mama na de gusu to awun eso awun su enti e no kre omonyi especially pure water for no kra na omu hu akufu yo onu su na e so ni gunu su no u to bia ma na o 20 pesos coins me onye me nimba bia Ghana ha ta ade ni free enti senye Bank of Ghana so mbeba out na o ma be ka bibi o ma ka bibi na te mamu for ye won to here because about why me da se 49 nana majo me dafo bidi za udini ba bia kasa fresinia kasefra pronia join FMTO sina me yentia ni mrei yes kana indi ni ye mbani phone kan wo mu chaka sie no na nketwa no so kodam mu chaka sie na akese no mu cha no na na nketwa no so azi isi kra wache 5 cedi ni 5 cedi ni ndi do wo mu chaka sie no na ye ni ye bia ka sie no ko na nketwa no so ye kodam da 20 pesos we start ya o mu so monyi ni ami wo mebre ewo dem yo yeah, that's it. Okay. Mate, penifone be hwe ni yipa majo. Yeah, ja ofa afomo. Ya mi adom kofi manie. Ofa mala. Openi ma yente animrei sika no wodi bia kwoto ade a o manje pen.
Ofa ye de ye born aso de we campaign ye course wow. Ye born we. Ana ye ton ade nti wo de beto ade ye de beji. Ba ye sa de best san wo de buy na sana ye anu ye no. Ye store ni de ye ji. But ye sa de best san wo sa beto ade a. Yo. Na store sa ka wa ade dodo na anje. Medase Kofi ma ya me chira opi majo. Hello, for good evening. Good evening, senior. We didn't be a free. I'm Pacha beginning with fresh from Sheka. Senior, and we may entail. Me, Nikota, they also Sammy and Niji. And I'm also Nikita, we say Nikota, dear. Omujamu Kashi, because what they are Nikita, no to me catch me say, Uji coins me. Papa, no. No magic. Let me see my course. That's it. Baby, I want no one as our Michelle camp, and our body needs to tell better. Ye nyina bebre de kama na ye nyina esikuru ma obi anisem hu ntia mi hira pi wate aha bemma mu asese kufitela na ma adwo me dofo ezagutu odini ba yakasa free ba so me kasa fi obeye ama sama impotem ho ma sister bi me yente animre yi omi di bi aye o za omi di bi ye wa hapa obi wa se Osmani ba na odi man sister na asa sima na ye sa dia be so ade se thank you dey me se into Mr. Bank. So funny na insure. Na esa ebe tutu na dey say emfa 20% into so. Na ye defeat ana 1 asusu emwa because obi ya die ya no obi nsu ebo tubu ana so obo esuobi emwa o my Ghana mate ese aban funny na insure me da se pa me sister abi me fa me value fa na call na yemfa afrefo dwumadie no emfansi majo no fa cha sunte Mama Omanjo na mpombo ko de. O se ye pa. Right, me ente anumre mama. Yo papa me de me Central Bank of Ghana. Se ombo modern PM enimeni ya abontin. No mba ka bibi enchire Ghana man. Efisa asem wedi ntokwa e wo ka mu anya yise. Yem bontin so nyina mesre. Yakopon ka mo. All right, on ka wo so ho. Eh me ofa si ante ase majo. Yenyo. Odini ba bia ka se free senior. Afem diodu. Hansen diodu Atomic Hotel mpom design. Isa do moko Jaba. Chama me yente anumre. Mpacho asema mo kan pepepe. So bi wo hanamu ye di sa kwanse no ko omo ye kra ante e bebre wo hanamu. Serious pa, nti omo se wata no kama ba ye tre. Omo wo kiteska aka 10%. Omo yi. Eso bo iska bi ya ni no. Eso mo iska no. Hinga se gale ska. Ya boka de time, eso mo je. That's it. Yenso ye da se pa ye besre ye hu sa homa no gusu a ye brenke sa ba tebrete no enya de betumi afa afrefo no bio wonim sendra da na Afcon no prepare chira chese ne Senegal for ebo modern ye adwuma no ma ya me ni je pa wo manyim do Ghana nko bidie nanso Senegal for win no e ma me wofa endra da in fact me ye me hu bi pam na me wofa se ha Bismarck ata watena dini ya Kenneth ata aha facha me Kenneth ata atena se na menishe ya di mena kakra na me wafa bi wa so wa hye go nti ye hwe so hye yampa mon spring off na fe mon samra back na se dia madi nkunim ball no kra ma head it ma hye go mun ka se go. Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Wafa se Kenneth ata wanya tena se yankwa ne chairman akwaba na nsema hotoa edi ahim ekwa agropama so no ofa ni nyina besom ya nimere Kenneth wafa empom design nyankopon daroma yera so tenkwam de yemfa na se yede emo twede ampo benefo se be ye tempo no de na etiam yemu ane sa yes pepe ye sha na acha kakra ye sha ache but ya ye din komo echi wonti ya kama ndo ase ko piem okrom pap metem nkapa Flames condoms adama ye ko prepare chi man bibia ye kama enso fi ho eba ndo metem nkapa se omo che ubi on
Oh, media. Omma mi se fe ko mo bi ba mi ade me openi nyabotre asma me bi se we emfa nkofa third party me se omma ubi okay omma mi bi better me se me misa wade ade kwe ana azia we ma ho akiri wo senior sabe ko fi me twene tonto amia mu ana sika ko yanko ma na ma no mu obi wo ho condom no ema no o ema ne je bi pan cause condom ya che ho enra na ema no pese me hu se ema ne dia na ema ne dia separate nguso mo se ema no so obi na no me hu bi da okay dia che enra dia me ema ne dia ema ne dia no hu bi wo me hu bi be fe pa because dia no mo kekan be fe pa sika wa hu bi da ema ne tadua mbo ha no me hu bi da wa yusu bi da na ye call Chrome paponom na. Me say where you should be that. Say flame condom no mo obi because you call her no mo chiche bi. And wunya bi. Debi. Oh. I'm chiche wunya bi. I don't know. Maybe say we dey do humanity say. Debi. Me baby asam ne be fa ko pe. All right, you very say Kenneth, everything me nya na kajagum. Wofa ye Korean Sammy, ye mo bi akwa ba biom enfemra deal 106.9 FM so say agu ken sem no yetumi edit bro e wo kase wo de oba ya ne so be join live on Facebook no na wetumi edit comment enso etumi de ato na nyema enso etumi akoyen hyase o de Ghana Premier League unse na wotwe ye na Ghana Premier League match week 19 and also etumi eto dwana no Friday and as games no etumi hyase Lagos Sports Stadium Heart of Folk etna fie womo etumi anshebi Dreams FC womo so etumi anshebi Saturday games no eno etumi eto aso na kopiem e obibie ni a dance park and a game no eno so etumi eto ja Gold Stars etna fie mo anshebi Asante Koroko womo so etumi anshebi na kopiem enso e oni Agyei Kraku Sports Arena ho and a Vision FC etna fie ema boboku a ye friend media ma ebo mo ekanu mienu a womo so etumi etimu baako eno games no eno so etumi eto aso na Nations games no womo ehye 1 Ediana Stars womo entumi ante Kansas na Brekum Chelsea womo entumi anshebi Sasso na club ye friend Swedro All Blacks no womo so entumi anshebi Kerala United etna fie eyen hweha ema Samatex ebo mo ekano pio baako a womo so entumi ante Sasso na Paseke Holy Stars no ope 1 club wono ewo fom mo ehye 2 ema Bechem United ete kanmu baako Sasso na Kwando no eyade Heart of Lions ehye 1 11 Wonders womo entumi ante Kansas na Young Apostles womo etna fie ekotia Hoho United obia ehye ne yankono ekano mienu a yede san komo no enso efri ho ebantimi no ekase die ukohwe Ghana Premier League na watching ye players womo etumi ewini man of the match ndia Benjamin Asari Heart of Folk womo game womo ebodia Dreams FC na Brantia no wono so etumi ewini ade a eno enso ye man of the match Sasso na Brantia ye friend Justice Alta wono Abrantia wono Agyei man of the match and so a game Gold Stars no omo airport editor Boboku a ye friend Asante Koroko Salim Adams Agyei man of the match and no a game Vision FC omo airport editor media Sasso na Brantia na ye friend Christian Ejeni Boateng omo Agyei man of the match e game Samatex omo airport and so editor Karela ye de san komo no and so etumi to giant after match week 19 no okohwe Ghana Premier League table na media mafo no womo ewo 40 points Sasso na bibie ni Gold Stars no womo etos mienu ewo 33 Asante Koroko womo abetoso enaya womo ewo 32 Sasso na Ediana Stars no womo ewo 32 Heart of Folk etoso enum womo ewo ade no 32 a yedi san komo no enso etumi etuja ope teams a womo eco relegation na Ediana Stars anase we no club a eno Brekum Chelsea womo ewo 16 fa anase womo ewo 20 point ewo Sasso na Hoho United womo ewo 17 position a womo ewo 19 Sasso na 11 Wonders no womo etwa to womo ewo 9 points ayede san komo no enso etumi etuja na only players womo ehye goals the Ghana Premier League no top 5 na Brantia na ye friend Samuel Atakumi ono esi akan edema bibie ni Gold Stars wa hye 8 goals Sasso na Brantia ye friend Richmond Opoku ono ewo Young Apostles ono so etumi ahye 8 goals Sasso na Brantia na ye friend Emmanuel Ano ono ewo Nations FC ono etumi ahye 7 goals Sasso na Brantia ye friend Prince Tweneboa ono Paseke Holy Stars no ono so etumi ama 7 goals ayede san komo no enso etumi etuja the Ghana Premier League yede san komo no enso etumi etuja onum se na watching Ghanaian players abroad no omo so etumi esia kan na akopiem Premier League no mu dia Brantia na ye fan we no Abdul Fattah Ishaku obo
game enso ema ne team no Leicester City bra womo etra ho ema Coventry fo no ebo mo economy ensa womo so entumi anti saso na branch na ye friend Thomas Asante Breden ono so si akan edema Coventry City unum se sa boy no wono enya engineer mom na watch game a womo ebo editor Leicester branch no ono so ebesi akan ho a ye de san komo no enso etumi etuja La Liga unum se branch a ye friend Inaki Williams no ono etumi ebo 32 minutes ema ne club a eno Atletico Bilbao ye de san komo no enso etumi etuja Kwesisibo club a ye friend Real Oviedo unum se branch no ono so entumi ensi akan anfema ne team a ye de san komo no enso etumi etuja Thomas Tepate esi akan edma Villarreal Boboko na bra womo etena fie elusu sa game no enso edema Real Betis a ye de san komo no enso etumi etuja na ukopie mu enso ewo France dia branch a ye friend Nathaniel Eje ono esi akan edma Laurent ono etbo game edma ne club bra womo elusu sa game no edma Monaco saso na branch na ye friend Ali Du Sedu ebo 90 minutes ema ne club a eno Rennes bra womo Asia Stade Le Havre ye de san komo no enso etumi etuja na wo Italy na branch na ye friend Kamaldeen Sulemana ono so free bench ball game ema ne club a eno so Atlanta ye de san komo no enso etumi etuja Germany na branch na ye friend Ransford ye boa ono so esi akan edma ne team a eno Hamburger ono so ebo 90 minutes a ye de san komo no enso etumi etuja ntwe Ghanaian players abroad a ye de san komo no enso etumi etuja na obeka no enra game a eno etotwa ewa brankese bra Mediana Stars game no editia Boboko a ye friend Nations FC na after the game unum so penina ono head coach Edema Ediana Stars Aristocrat Silva mpenifo etumi a charge ne sanse abrante no anase coach no after game no ono so etumi consult referee sa omo edi sa game no enso keka na adwen enso che referee na ye de san komo no enso etumi etuja saso na game a eno etumi etodwa wanchi na ya de a young apostles for no money anche dwumedi a eno so etumi etodwa unum se na first half no LED 2-0 na mom no ya boy game no ewie na ade a game no eno so etumi and 2-2 ho a ye de san komo no enso etumi etuja na unum se PR edema tima eno so young apostle penina ye friend Baba Mahama edin komo ede afasa game enra eno so etumi etodwa wenchi entiesima opini no wono so eka fasa game etodwa no football just like any sport in the world ewo rules wa ye de govern ye omra o se obi etmeji so ansana football atimi aye exercise young apostles ebo Ghana Premier League last season and enya your debut season in the league time ejwa ye wuye and no mistake ya o manager can overlook it. But if the mistakes are repeated over time, yes, eno komo penino enso edituja enra game eno so etumi etoja mo de mo bo anje se sanse referee dwumedia wono so etumi edi no mo de mo agidie se referee no ene chinchima mo young apostles for nsa go mo echi asa game no omo etumi amfa winner ye de san komo no enso etumi etoja na onum se abrante na wono FN we no abrante Prince Owuso si akan enso edema media mantia mensa kan se ukopie mu Maccabi Tel Aviv Israel omo show interest sa boya wono esi akan edema media ma ye de san komo no enso etumi etuja saso na branch a ye friend Edwin Kufo wono esi akan edema brekum Chelsea na entia mensa kan sa branch no wono so beka akopiem Portugal wono ekwa kowie ne dealer eno so efri ho eba ye de san komo no enso etumi etuja na onim se game a eno etotwa bibie ni dance park no penina ye friend Abdul Karim Zito no wono so enya anase we no mpenifo etumi a charge ne san sa game a eno so etumi etotwa na ya de mpenifo agiri se ohwe niama opini no enso etumi eye ende a eno ense fatantimi no eka se the charges eno so etumi akọ ede am opini a ye friend Abdul Karim Zito ye de san komo no enso etumi etodwa na okan na no Saturday game a eno so etodwa e wotemana ya de a Vision FC for no me no eka se GFA omo etumi a charge Vision FC for san se after game no omo so ekọ referee ne so ekọ niama eno so ense fata ye de san komo no enso etumi etodwa on this note ye fence efisem no enfensi ye ndai ho ye ba na mono ne nsem no so etumi ato aso ede amom tempa so
Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with a silver break. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with a silver break. Mon spring it off. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Dunkunim. Born of my head. My shall go, Mukacha go. DL Power Sports. Right, ebusa yen fam kwam no ne ntempa so na enkohwe nsema eno so efri ho eba ye sha se e de free caf na onim se enra ena sa game big game no eno so etumi eba no ye no eye Morocco omo ne omanya ye friend Senegal e de sa game no enso etumi ewin terms na ntia mensa e kan se me no e ka se de caf for no officially omo etumi ahande banto no enso e de omanya ye friend Uganda Tanzania sa so eno omanya ye friend Kenya onim se 2027 e ho ena AFCON no eno so betumi akopie yedi san komono enso etumi eto jantime no ekase the preparations no eno etumi ehya se ewa man miensa wo eba be hosi 2027 adea eno so AFCON yedi san komono enso etumi eto ja unim se this year 2026 no ukopie mu enso ewa Qatar dia de mensa kan se Qatar mpanyfo wo ede abeto ja se adea football festival eno so betumi ato ja no 6 teams wo eba be bo sa tournament no enso ewa Qatar shane se Egypt wo betumi abo ede tia Saudi Arabia saso ena Katamai no womo bebutimi abo edetia Serbia Argentina womo eni Spain edisa big game no enso betumi awentam so saso no manya ye feni Egypt no womo betumi abo edetia Spain eno eye Qatar womo football festival this season eno so etumi eba edisa nkomo no enso etumi etuja na enra sa big game etotwa ewo Morocco no na incident eno so etumi esie de memensa kan se ya de ampenifo enso etumi akwotena se de nchemu etumi abetuja sa penalty eno so etumi eto jampenifo de omo ejidi se sa penalty na referee no ono so etumi ejima Morocco na yade referee no he was right there at the spot ono so etumi eji sa penalty ntimo na mo ka se sa penalty no na ense mfata se referee no ono so etumi eje nra penifo tena se no omo etumi aja akotuma de mensa kan se yade Morocco fo no omo football federation omo se omo de asem no ekwa kopiem ewo CAF sa so na de FIFA sanse sa dwumedia eno so etumi eto dwane no enam sma Morocco players no omo ahonke ka mo de boss side game no eno so etumi eba fuma ye de san komo no enso etumi etuja onim se game at Madrid omo ebo editia Leventa branch na ye friend Rodrigo Gues no ono so entumi ensi academy mensa kan se Madrid omo UEFA Champions League match na omo ebo no ya de boy no ono so entumi embo game ni bia ye de san komo no enso etumi etuja ne o Senegal ni ja basan se penina wono aye president Edema Senegal man no o de tuja se ene Monday na ye holiday obi a wo Senegal bia na nya dia wono so etumi ekọ adwumanti we se Ghana Black Stars no mutumi ebo mo homo de 2027 ekọje ade ye AFCON na holiday no betumi akwa ye de san komo no enso etumi etuja na ntia mensa kan edifra branch ye fen Ngolo Kante aso ya ne se ade afene bachi fo no omo abo ewem sa branch no at the age of 34 omo betumi afa no ede fi club eno Al Ittihad ye de san komo no enso etumi etuja na ukopiemu Olympic de Marseille branch na ye fen Quentin Timber ono esi akan enso edema finantia mensa kan se Fiorentina na se club ye fen Olympic de Marseille for no omo any boy no ewie bibia branch no ono so etumi assign 2 years contract no enso edema Olympic de Marseille ye de san komo no enso etumi etuja na unim se Manchester City after say omo efa boy na ye fen Antoine Semenyo de mensa kan se adea boy ye fen Mark Gay ono defender edema Crystal Palace no openino etumi assign contract till 2031 eno officially Man City for no omo etumi afa boya ye fen Mark Geya ye de san komo no enso etumi etuja na unim se ya dia Copa del Rey no draw no enso etumi atoja Barcelona omo ekwa koshia tima omo Real Madrid eno Abacetia eno quarter final stages game eno so betumi atoja ye de san komo no enso etumi etuja na enra game Barca omo eboy na ya dia branch na ye fen Rafinha ono entumi ambo gede mensa kan se Rafinha this season upe 5 matches a Barca for no omo elusi na branch no ono so entumi ambo anti Barca omo ebo game na branch ye fen Rafinha ono enka squad no kamia se Barca omo etumi elusi sa game na ye de san komo no enso etumi etu dana Chelsea akache no na unim se Chelsea omo was striker ye fen David Datro for fona de mensa kan se boy no ono etumi ebolo nemom no Chelsea for no omo awia tam se boy
boy no de ne mover wono ere kwa kopiem e ofuam no eno so betumi aye permanent ayede san komo no enso etumi tuja Callum Wilson aye player enso ere man West Ham United I mean second genuine transfer no abrante no wono so betumi efi club ye fen West Ham United ayede san komo no enso etumi tuja former Arsenal former Man City omo defender na ye fen Jinchenko no de men second abrante no one Ayas fon ewie bibia boy no wono so kwa sign contract no enso etumi de ama Ayasa ye de san komo no enso etumi tuja officially Barcelona womo goalkeeper yefen Andre Mark ter Stegen opinion no etumi efi Barca me no kase ono etumi ajoin club eno eye Girona ye de san komo no enso etumi tuja na okana no Saturday game eno etumi toja Manchester derby no eno so etumi toja bra Michael Carrick no ono eye interim manager edema boboko a yefen United opinion no after the game odin komo edi tuja so no de United club na manfo enso kase team na atete pants ono Michael Carrick de owo say United forum almost to me sorry ye di san komo no enso etumi tuja Chelsea the Blues no na unim say Chelsea for no abwerem e France omo kwa akofa boy a friend Jeremy Jacket no ono defender Chelsea omo kwa akofa na ye di san komo no enso etumi tuja na medi AC no ukopiem e Tottenham Hotspur de opinina ye friend Frank no manager enso edema Tottenham Hotspur de men second so penino ya de ampeni for amana 3 matches when we need that game na penino ono so betumi every Tottenham ya de san komo no enso etumi etuja semna dos ne mom no yemre no etumi aye bia chano pa man bise tenase a Tuesday sermon no obetumi e de abromedino e de Kenneth Arthur sports team nia omunia ebomechi led by Mr. Kwame Efum odi sika abrante Bismarck eduse man bise saso na Jesse obo Raman omunia airtime echi n'enyumre so yetumi ekwama focus eba fie di nsem no enso etumi edi brem wofa senior yefesi me wofa ba ko ase ote won ka chente wa sembi ka kira otie no eye ekurase nkomo ne abusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamra eno ano me zamra me kasa me kan ye no wo zamra kasa no se wa samra ne nyina wie sabe and I was saying mama o dey na was some dem away no krum papo no Flames condoms unya be se o kai kai unya be se mia de minya be mienu unya tu ni nya me de yes me fen koche ase wo ho peru bi sa no me se unya asen minya mienu sade we na amoye ama me na wo wini bana na ne buafu Ghana mampani ne bufu yo no wo de hwehwe na mom za o se do de wakacha ya papa John Marjani mom na no lo esa na mama na no lo fom nine enti unsaka 3 me saka 2 unsaka 2 yes e wa hin sese se ka se me fen ko chenti me du madina na on boys na loruka ho no me ame de me de cheche omo openi sabebepe ade afa kofa ya adwuma na kodi ho adanse no de akwacheche omo ka se ye mfa nche adofo sa yes manyi bia am na sika na ze motan no ebi o man bi se o so pebi dia e betumi afre man bi se mo eze moje pa o on se man bi se na ambassador for Flames condoms mama unia bi o man bi why ba kwen ayo diska band diska ni saka bi kam ya fum GB bra kwam don so no e sofo ana sebi na bi o amente Ghana fo ase na ayi tadua mbo ha na ye sofo sem se ono yire se I mean de minim se ono yire utumi yi da bi o yire betumi atukwan bi ahwe ne movement na anyini ni papa utumi de ball ho ban sa yes in fact we nya sofo sem kura mama DJ fi ba kura dwa opa na asofo ni show na mka kire mo asofo ni she o de ball ho ban da nti yade nti na ya she wati ase sa yade nti ahomba de ye passing ayarisa bokitima se me wo fa ase ba kwan a owo minsa ni mfan o ta de ball ho ban pa o de ball ho ban ba bi onam bia madam ba kwan nam ne wo school ono ba school kwan na bi hye ne bag m o se ni mpa de otumi hye nkwan hye abri bia ndi de bi on e wo kwan so ana nam ka kire ndi de bi o ba school bia no obi on bag nim nti ahomba de hu hia nipa wo hwe se obo ho ban because woni bebi abe okay me da se pa me wo fa se Kenneth atana otene nkan ba bia ye dro de ye kona jabedu se wa asem ka kira fi ba na ye so ade na de ma fro de na benya ho aba ne atimi aka ma asomdua ba ni kula ni Ghana ha me kwa yem wo kwa yem uni Ghana ha wo kwa yem
Ajabadu. Na wa san kwale. Ajabadu boko de. O se de. Ajabadu. Aha. Boko de. O ti boko. Oda be na benya ho aba ne atimi aka ma asomduaba. Ni kura mi ni Ghana ha. Me ko kwayem, wo kwayem. Uni Ghana ha wo kwayem. Ai. Ajabadu so wo kwayem dia. Na kase bo ne ebunu kom se pon we musemufo ne ya maze. Me berantwene se mo ete ema yen kofitade ekopie mum ewo Facebook na afensi YouTube makase bo no wenya bi ehwe ya DJ Zikibi echenchem efene froma edesum ya numre na mesre mo adwenkyere bi ba ma monitor pe me wo fasefo no benya asem Richard Manu di aba na wase good evening Nhyiraba ne Adjoa Agyei Sikapa da yasene adwumade ayepo esom my Ghana papa dear news wasina neje hu yipa Richard Manu BBF medase na Slopen odi aba na wase ba Saba GH wase wo hwe live edi free tema community 2 BBC medase hwan Sweet Elizabeth edi ba na wase ma Adjo Nhyiraba NF so Sikapa news ni so tasty pa now here live edi free Lebanon zone 4 na hwan Kofi Parliament ebetwam na wase my number 1 news station ba kopeno side DLFM. You do watching live from Agunabo Bikuma Apa Kofi Parliament ni ana Oboraman Edibi by Edibi by no say Monday handsome beauty wafasame B NF so Adjoa Sikapa wedding and one kasa market when say wetwa hey mo fast for Hansen dey the ban good evening Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa da yase na adwumade ayepo edesum man ga no here live Edifra Atomic Hotel dance man me da se na honabo Frank Amankwa wa say or share life Edifra Ketase na wachire mam 31st January no just around the corner and or some people delegate na monto na mon family people betumi aka manyuku no ede abomu me da mo nyina se akenka fo no se yemienu edi ameje so ye wo fa o se ade ya de wa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa. Ya kwe hwan na eba? The international DJ. DJ Afiba. Oh, the international DJ Afiba. Papa no. Radio ni free family kopem say bebo saying. Is it nondu? Says beba time 10 on. Says beba from 10 to 12 p.m. And say AM. That's one na. Hey, me wafa si. Any on chance ya nantem. Ente free family kopem nondu ne de. Eyanwum kuto nte drivers ne mato adi. Madi na nsenso Afiba ya drivers number so me pon a me tate o monka pa metena ka mu bia na DL 24/7 ene drivers na mu yi adwuma ko Cape Coast ni kuma asana mate so mu tie pa enti ya menhia mo samre ko de ya awoso DJ Afiba na ne mo betena mo nyina monitor a ade hye Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wani sa. Ti sete de wo mu ne banku a ehia wo aden.